Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras si amin papagayam, inta ibasa ti Santiago 2, versikulo 9. Ngam agbasol kayo, numangidumduma kayo, babaan iti postorada. Iti imatang tilintag, maibilang kayo, ama nagbasol. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Mabisin ako na. Di mo't laagayabon ni Jana amangan. Saan samot nga glutluto? Inka man kitaan. Agibaon ka manan. Sikan Siyak ti inauna. Saan arumbang nga ibaon na? Wanan, inakitaangan. Day pala ti kanayon nga irasrason mo. Jana, mabisin kamin. Nagbayag ka mo nga gluto. Mabiitan. Aguray kayo labiit. Darasamot at ang gluto. No kumangamin tayo may naktinulungan. Dinalpas ko man. Agreklamo ka pa'y laang. Darasam kitit ang gluto. Wow! Tinola ko naman. Mabsugak manan no Kastila. Uy, manang, di mo mo't pilihan amin alasag na Kukuha mo't amin nun. Tatang agreklamo manin ni Gina. Ay di na. Bayam ani manang mo ti umunang agala iti sidaan na. Tulang tumanan ti bati na kada kami ni Jana. Ay agtal na ka din Mangal-alak pa'y laang iti sida. Siyak tinagluto. Iso ako kwak jamay sa alupo. Lupo asasawamot dita. O, Dina, sikan ti sumarunong agala. Anya pa nga iti alaap dita, kat inalam mo't amin nun. Parag paglangan tinabati. Ay, uray di gulaan ti sidaak. Apay ngay, tapayak langan tinagbati para kanya. Ay, gusto daytan para kan ka Jana. Kasapulan damanang mo timangan iti adaw, tagis iskwela da. Kan, agbalbali bolak pa'y. Iso kasapulan ang napigsa. Ngam si ka Jana. Adda ka lang, mat dito'y balay. Rumor ka man? Ada practice medyo eskulaan. Agmalmalamak nga awan. Ada mo't practice ni. Asino ngay nga to timangila ba iti uniform ko? Di, ipalabam ka ni Jana. Aywan gaya man niya. Impalabak amin amuron kon kankwana. Hinakman mo't nga rod agpalabakan kwa na. Nagadumat ng dagito ipalabayo kanya. Labaan nyo mat ang dagiti badbado yo. Nagpipigsa kayo mat Agreklamo ka? Agreklamo ka? Ako! Ay, di nakpuputan manang. Diyak nga rod masangot aglaba! Ay, agyayaman ang dayta. Agap-apa kayo manan. Daytoy tumot anak yu ani Jana, tatang, nagsadot. Italaang agpalabaak itibadok, di na pa'y kayat. Adda nga rod papanak. Sa dino ayat ti papanam. Mapanak ag-training iti basketball. Jana, labaamon Sumat lang awan aramidam dito'y balay. Nagadan tila baak, tatang. Nagpalabapay ni Manang Dina. Talaga naglaing ka nga agreklamo. Adda mo to washing machine. Unmat nga main, usaram ati washing machine. Ngam jay uniform ko. Masapul agil-gilam tapuraw day-day. Labaam animbag, ha? Manong! Adaak! Awan samot tao diti balay da manong. Napananda ka ta. Adamot mangmanggag ko di talikod. Ang mga ni Jana dayta. Ay, kunakun kat nga da ka dito'y likod. Auntie! Nay, nagadun day talablabaam. Wan nga ron, auntie. Ay, arakupan ka man, auntie. Ay, nabasbasa ka mat. Ay, nagadungamin ti lalabaak. Apay, Ayan, dagiti kabalay mo. Ni tatang, napan ija bangkag.
Ni Manang Jane, napan basketball. Ni Manang Dina, napan itibalay ti barakada na. Naan ano day ta, imam? Ay, ang dardana, auntie. Tanasugat, gap iti panaggil-gil ko. Ay, nay matdagita akabalay mon aya. Di da ka ammo akasyan. Kat, nagankaan. Saan pa'y, auntie? Mabisinak nga rudan. Ingka agsukat, tamapantamangan dita restaurant. Tauray siya kat mabisinak matan. Ha? Kita man ti aramid day jay ajana? Ay, masipat ko day jay inton sumangpat. Di pa'y matnalpasan naglaba. Ngamawan mo't dito'y balayan. Pinanawan na ti trabaho na. Ipulong ta ka ni tatang inton sumangpat. Ipulong mo pa'y lang, disnugam kit din at nagnakam. Nay, handa kayo matgaya man. Wan tatang, kitaan nyo dahil trabaho ni Jana. Di na inlepas tilalabaan na. Di mi mo no sa dino tinapanan na. Ha? Awan dito'y balay. Awan mo ta nasangputan mi, tatang. Nay, napanan na ngay ngatan. Ay, sana mabalin nga agwaywayas ni Jana. Ang mga numaisagmak. Ay na! Auntie, nagmayat gayam tagpasyar dito'y zoo. First time mo, di umay dito eh. Wan, auntie, ay na, nagadugayam ti tao. No kayat mo, kanayon tan nga agpasyar dito zoo. Ay, kayat ko auntie. Ngam, kasano ngay dagiti trabaho ijabalay mi. Anya ka di aya dagiti araramidam ijibalayo. Siyak amin, auntie. Siyak ti para luto, para inaw, para linis, para map. Siyak pa'y ti para laba. Ay unay matdaytan. Tandak mat, no jak malpas amin dagiti trabaho. No maminsan, kitusan nak ni manang ko ajin. Ay, auntie, si kalaang tinang ibagaak iti daytoy Kuna na ngamin ano ibagak iti sa bali. Amangan no kabilan na. Ay, aramiden na kan kadayta. Wen, auntie, naungat dagiti kakabsat ko. Kat ni tatang mo ngay. Uray mat ni tatang, naungat mat kanya. Kanayon nak ngaungtan. Panagrik nak. Saan nakakaykayat ni tatang? Bayam takasarita. Ang di mo ibagbaga asyak tinang ibagakan ka, auntie? Sigurado ngamin ngaong tandak manen. Wan, di kag danag. O anya, kayak mo di agawit. Sige, auntie. Ngam sakbay nga agawit ta. Igatangan nakman pa iti ice cream. Kayat mo ti ice cream. O sige, igatangan ka. Lugan mo't ni auntie day tatatang. Kunakon kat, nagkuyog da ka ni Jana. Napananda nga ta. Ay, Tatang! Adda kamin! Di mo pa'y nalpas da iti lalabam. Pinanawam laptan. Kwamin. Siya tinangawis kan kwa na, Dina. Di mo kumaungtan ni ading mo. Kan italaang mo't nagpasyar. Ala, ingkagluton. Win manang. Manong, agsarita ta kuma. tanya ko matipagsaritaan ta. May papan ka ni Jana. Iti sitwasyon na. Nasaya at maitipan ang trato may kan ni Jana dito'y balay. Awan ti makitkitak a problema iti dayta. Nasaya at kadi nga iso amin di agluto, aglinis, aglaba, idinto tadagita kakabsat na, kat agtog-tugaw kan agboy-boy adalaang iti TV. Gagangay tagis eskwela da. Ni Jana, mabatbate dito'y balay. Anyang arot ti aramiden na ngay. Ay, syempre, kasapulan na mo ti agiskwela Kasano ko maapag-eskwelaan? Narigat ang masuruan. Sana makauawat. Kasano kuma ang makaluto, makalaba, kan makalinis, no narigat asurwan? Ay, kan may sa.
Gastos laeng no pagadalan. Amumat. Ay, natay ni Mrs. ko, idinyanak na ni Jana. Siyak laeng ti mangisaksaka, di ti panagbiag may asa nga pamilya. Nukasta, alaag nga rod ni Jana. Anya? Agyan iji balay. Kat siya kung ti makaamukan ko na. Pag-iskwilaag. Saan akas karina dahi nga ising-singasing mo? Saan amabalin nga agnanayon akasta ni Jana? Kasano no awangkan? Itanto pa'y nga adda ka, kat di taam mo nga ipatag. Kasanon tulaangan no awang ka? Alaan ni ante ni Jana? Nagswerten nga eh. Siyaklaangan at alaan ni ante. Anya asika, siyaklaangan Agtal na kayo. Narigat a desisyonan da ito'y abanag. Isungarod akin kidawak ti kapanunutan yaw. No palubusan yung alaan ni ante ni Jana. Awan ton ti agtrabaho dito'y balay. Jaklakit di kaya tiagluto kon aginaw. Kagurgurak na kita trabaho. Oray siyak mata. Jak kaya ti aglaba. Tatang, kasapulan tayo dito'y balay ni Jana. Saan nyo nga ipalubos nga alaan ni ante? Dito'y laang balay ti rumbeng apagyanan na. Jana! Jana! Oh, apay manang. Apay nga. Nangipanam ijay bolak apang basketball. Jakmat nakit-kita, manang. Anya saan? Kat dito'y laang sirok tilamisaan tinangidulinak idikalman. Awan tinakit-kita. Nito ipapilit na. Talagamot ngamin nga awan nakita. Birukam! Manang, adar aramida. Birukam ko na, nay. Pangbirukak ngay. Basta birukam. Nagloko kan? Damagampay lang kanyak. Ala, inka birukan. Darasam. Awan mat dito'y balay. Anya ti awan? Ha? Kwa, birbirukak jay bola ni Manang Jane. Bola? Wen manang, mapukpukaw ngamin. Kat nga impabulod na iji barkada na. Ha? Bayan tamapan kay bagakin kwa na. Manang! Berbero kam di bolam? Wan. Malagip kon. Impabulod ko gayam iji barkada. Adan samot kabkabaw mon manang. Nalagip ko nga imay pay gayam iji barkadak dito itapnubuludan na iji bolam. Kat ibagamon akan ni Jana, asar dengan nanti agbirok, takaasimot nga agbirbirok. Bayam nga agbirok. Hoy, Jana, nagkuna nga agbuya ka iti TV? Itaak lang mat nga agbuya iti TV. Ingkakit di agluton, tamabisinton ni tatanginton sumangpet. Siyak matlatan ti aglut-luto. Taasino kumapay di sa baling agluto, aber? Siyak? Ni Manang? Ha? Ilipas ko kumapay day ti buy-buyaak. Kasjay. Saan ka mapan, ha? Ha? Apay nga inidap mo ti TV. Ingkagluton! Kat darasam! Siyak lang arudan tinagluto. Siyak pa'y lataginaw. Ala, mabitlaeng. Hayabak ni Manang mo, Dina. Dina! Dina! Oh! Umay ka man mataginaw. Di dyanan, nagmaturugan. Ala, si kanti aginaw dyan, Nabanog ni Manang mo. Adda ka lang nagmalmalam dito'y balay. Iswa si kanti aginaw. Jana! Jana! Umay ka man ditoy! Apay ka di, Manang. Darasam ti magnata ni maladaw akon. Apay, Manang. Apay, adi mo plinansya to uniform ko, ha? Ha? Nalipatak. Ay, anay ko na. Di nagkundutan na, Manang. Nagsakit. Nakasadsadot ka. Awan lang aruden tar aramidam. Kayat mo tanayunak pa'y iti may sa. Puston, Manang.
San, no adda ipaaramid ko kan aramidam adagos. Wananang! Anyang iti pag-uniform ko, ama pa nag-eskwela. Nay, nakasangpat kayo gaya man nga agkapsat. Wan tatang, itay kami pa dito'y salas. Ay, agsil-silpong kayo manan. Kut, anyang ay, awan mat maaramid. Nakaluto kayaon. Ni Jana ti para luto, saan ka di? Ngam saan mi anasangputan. Di mi amo no sa dino tinapanan na. Saan yu anasang patan? Hanya ngay nga ron ti aramidan yo. Birukan yun na. Agawid tulat na dayjay. Birukan pa'y laang. Birukan yo. Kat saan kayo nga agaw-awid dito'y balay, no saan yu amabirukan ti kabsat yaw? Ay, bagbagi yu laang ti pampanunutan yaw. Addan iji balay ko ni Jana, Manong. Manipod ita, siya kun ti makaamukan ko ana. Pagadalag, tapno na saya at ti masakbayan na. Awan ayat di tapuso yo. Isuan nakakaasi ni Jana di ti balay yo. Di yo ammo nga ipatag, awanan kayo iti konsensya. Mukwa. Ibagam ka dagiti anak mo, akanayon da amapan makimisa. Iti kasta, makasursuro da iti nasaya at akababalin. Tapno masursuro da ti makuna nga ayat. Tapno saan damang idumduma. Nakakaasi ni Jana iti araramidin yu kankwana. Nalablabos pa ng babaunan ti trato yu kankwana. Ala nga rod, sikan ti makaamok ni Jana. Talagamot, ipaayak iti naranyag masakbayan. Kat sika nga amana, naskan asulnitam dagiti nagkurangam kankwana. Isu asarong karam sagpaminsan, kat ipakitam ti panangipatag mo kankwana. Nalawag ka di, Manong. Uwan na ading ko. Aramidak dayta. No adda ayat kada tayo, ammo tayo nga rodmat ti mga asi. Ammo tayo nga ipatag ti kakabsat tayo, kan naragsak ti intay panaglalangan. Papagayam, ditaan ti nagibusan ti may sapay apakasaritaan. Anay tampok di ti programa tayo. Dalan. Kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nodo. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, TMPBC. Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin. Dalan, kinapudno Ken Biag. Na imbag nga oras yu amin papagayam, intay ibasa ti Proverbio 3, versikulo 3. Saan mo nga ipalubos, apanawan na ka ti kinapudno titulag, kan kinamatalag. Mayarig dagitoy iti kwentas, nga igalot mo iti tenged mo. Isurat mo dagitoy di tapusom. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan. Amay tampok di ti programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biag. Mami, mangantayon. Nakaluto kaming kiniyayagig na. Umuna kayon tulatan abang rabii, anak. Diyak pa'y mabisin. Sige nga rod, mami. Yaya, mang rabii talatan. Saan ka nupay ang mabisin ni mami? Adda na kay baga kanyak, nagkuyog kayo iti dayjay ang mamirmiraot. Asino ang mamirmiraot, mami? Asino pa'y ko ba? Dayjay agnagan iti Benjamin na nobyom. Daytoy tilaglagi pam si kababae. Diyak kayat dayjay ang mamirmiraot. Uray mamirmiraot ta nagagatmat nga aglakla ko, mami. Oy, friend! Pangaldawan, di ka di mabisin? Ayun, pasensyakan, nalipatak mateng. Ay na,
Siguro, isumanan ti pampanunutam anya. Sinermonan nakmanan ni Mami itay. Taapay. Gaputaad da kano nakaidanon kan kwa na, anagkuyog kami kin ni Benjamin. Anya? Para day talaabanag, sinermonan na kamanan. Apay, adang rod maramidan na, no di mo kaya't di anak ti amigo na, alaman. Natangyo dita! Gumatang kayon! Kapuros lang dagitoy! Dito ay, gumatak man di talakong. Umayan! Mano akilo ti gatangam, manang. Gumatangak iti 4 akilo di tabong at parya. Kan 4 akilo mat di tatarong, kan okra, ading. Bayam lang ti inana, no di nakakayat amanugang, ading. Apay, adang rod maaramidan ni Auntie Miriam? No sikat, ti pakaragsakan ti anak na. Kaslay din na minsan na pinasyar ko ni Noche. Nagtadam ti panagkitkita kanyak ni Mami na. Ay, nagrigat lakit din ayat tinakurapay, manang. Mairuruman latan. Di ka maawanan ni tinamnama. Dumteng tumutla ti panawan, amaawatan na ka ni Mami na. Mabit lang, umayan. Sapay ko matadya uruan dito. Sika? Uwe, siyak na rod. Di na ka di pa unagan? Sige, tapno di mo mat ko na. Sumbak ka. Agyaman nak. Flowers and chocolates para kan ka. Kan awatam da ito'y basit akaheta. Namin ano ka din nga imbagakan ka? Asaan ka akaya? Gapo taad dan nobyo. Dahil ka di ama mirmiraot? Agpada tayo abak nang. Rumbang ko maabak nang matla ti pakiasawaam. Lading ita. Ngam agawid kan. Makaturturog ako. Kasla naalingag ko nga da kasarsaritam itay iha. Wan, Mami. Ni Mang Edong di kasarsaritak kitay. Agasin nyo. Adang regalo na. Talaga? Kat, inawat mo ka di? Ay, ladingitak, Mami. Ngam saan ko nga inawat. Nambarak kumangay. Rumbang kumadi mo pa ba inanjay tao? Taisuti kayat mi iti daydidadim ang mga sawakan ka. Pasensya kayon, Mami, no salungasihan kayo. Anya ngay nga rod ti maaramidan nyo, no jakmat kayo. Uray intulag dakon idi maladaga akpay laang. Ang mga nudumtang tumo laang ti panawan, apanawan kayo. Buisit at talaga. Agim papanginakit din da dyan noche, papa. Oh, iyo. Bigbigat ngam agbasbasawang ka. Apay aya. Kumusta ti panang sarong karmo iti anak ni Amiga Miriam, di rabi? Agasan niya. Di nakit din inawat dagiti sagot ko ken kuana at chocolates ken kwintas, papa. Aniya? Alah, bayam ta sa timangtad ka ni Amiga. Ta isuntumatan timangtad iti anak na. Padasak man na napasyaran inton rabi. Ket no di nakpailayan kayat. Di saan laing? Nagado a babae dita. Ha! Hello, amigo. Nakaawag ka man. Amiga, mabalin ka di nga kita pa inton pangaldaw iti may sa restaurant? Sa dino ka di a restaurant, ti kayat mo pagkitaan ta, amigo. Ijasit nagtimol. O sige, amigo. Urayan nakinton madamdama. Bye! Hoy, Noche, Roda, saan kayo kadipay nga agawid? Anyat orasan? Alas 5 na. Ay, jak pa yan naputan ti oras. O sige,
Umuna akong armoire. Taadapay date ko. O sige, sumaruno kami ton, Gina. Ay, panag-aawid kaya man, friend. Nalpas man ng tinagmalam at trabaho. Wen nga, Rod. Ay, nagpartak, ngaglawas ti oras. Apay, di mo kadikayat ti agtrabaho iti mismo nga opisina yo? Ay na, friend. Jack kaya. Ngamin, pakibiyangan ni mami ti amin agaraw ko. Mala, intan aguray iti pagluganan ta. Ay, day takat ngamin. Tadi ka ngamin interesado nga agadal nga agmaneho. Di adaan ka kumaitan iti sarilim alugan. Agawid kayo ka din. Lumugan kayon. Taitulod kayo iti papanan nyo. Sige man nga, Rodan. May kan, friend. Lumugan tan. Namsakbay nga agawid tayo. Intayo pa'y agmerienda. Di kagdanag. Siyak ti agbayan. Sige man langan. Intayo nga, Rodan. Kasta nga, Rodan, titulagan abalayan. Abalayan kunatan ay tantumat la titurong na. Si Kamat, mala, abalayan na tanga nga ron. Basta inton pit sa 28, inton mayabulan, ti kalaysa nagiti anak tayo. Sapay la ko ma, tamaikanda ka madagos iti apo ko, inton nagkalaysa kayon. Di kay madanagan, mama. Addan to nadagos apo ko yo. Saan ka di, honey? Honey, tarupang. Apay at tinong pambatindi itong. Anak ka di basol na ken ka. Awan basol na, sir. Ngamla dingitak. Tawan ti mapasamak akalays. Kanla dingitak mat, mami. Tasupringan kayo nga inak. Agam, iha, nalpasan titulag. Napagsasaritaan mi pa yan ti kalay sayo. Saan ka di? Jack kaya't ti makikalay sa iti lalaki at Jack mat ay ayatan. Pasensya kayo. Ngam itamat la arabi. Agtalawak. Uray awanin ti saniko ang matawid ko kada kayo. Sigurado ka kadi akaba alam ti agnad dito'y nano mo abalay mi, ha? Idinto takawayan ti datar. Kan sawali mo ti diding na. Jack kali kaguman tinapintas kandak kalabalay. No iasawa nakmet lang ni mami iti Jack ay ayatan. Katkayat ko, intandandanin panaglukat ti klase. Agenrol ka. Ituloy mo ti agadal. Di kagdanag. Siya kun ti makaam mo iti panagadal mo. Nasayaat no kasta, friend. Ita, agad-adalan nila kay mo. One friend, kat maragsa ka na. Takayat na nga ituloy ti rinugyan na akurso. Nasayaat mat. Kat masiguradok, makaturpos to nila kay mo. Sigurado dayta. Sapay ko ma, friend. Ay, sipod nagtalaw di anak ko. Di nakmatan sinarsarong karan. Kumusta nga taitan? Damag ko apagad adalan na dayjay a Benjamin. Biro kagto ti pagnanay danda. Taalo ko yak ti anak ko nga agsublin dito'y balay. Kanayon nga agbartek ni Edo nga anak ko, amiga. Nasakit unay, dirik nanay, di sana pan nakikalay sa ti anak mo kinkwana. Nakaamiris ako, amigo. Saan ko maarumbang ang nagtutulag tayo anaganak, idi babasit dapay. Ngam, gapo iti ayat tayo nga agtipon kumatikinabak ng tayo. Kan gapo iti ayat tayo kumanga agaabalayan. Di tabatan ang nagsasarita tayo iti. Ang gamita, papabasulin na ko ni Edo nga anak ko. Hanggang manya nga ron, awata ka. Oh, si kamit day tamang Edo. Awan bibiyang mo, no siyak man da ito eh. No di ka po kan ka.
Sana ko mga barbartag ita. Pasensya ka na kuman. Ngam, kaslakapsat na ang tipang ibilbilangakan ka. Agbiro ka iti sa bali a babae. Di nasaysaya at ngam iti siya. Ala. Panawan na kon. Awan ganas ko ang makisaritakan ka. Ayan mo. Umay ka pa'y biit dito sa alas. At damang birbiro kan ka asa nga ili. Mabit lang, umayak hon. Ma'am, orayan tayong ti asawa ka. Mami? Ay na, anak ko. Sipod pimanaw kay jabalay tayo. Di nakmatan sinarsarong karan. Pasensya kayon, Mami. Makumi-kumak namin iyo opisina. Imbag pa'y nila kay mo. Tayin tultuloy na gayam ti agadal. Gauray na kurapay da nga agina. Siyak ni mang papaadal kan kwa na, Mami. Kat ita, adan iti may katlo at tukad iti kolehiyo. O ala, dito kayo pa yan. Inaktulungan ni nanang iti kusina. Agan-anad kayo iti panagawid yu, Mami. Agyaman ak iha. No kumatakayat mo ti agsublay jay balay, dinagsaya at kuma. Pasensya kayon, Mami. Ngamjak kayat apanawan da Benjamin kan ti inana. Ma'am, no kayat yo. Itulod na kayo ni Jibalayo. Tapno makapasyar kami matan, Ay, sige, Barok. Kan isurot tayo matan, ani abalayan ko. Ay na, agyaman ak tanaawat yun ni Benjamin nga asawak, Mama. Malain tayo nga ro din, Nanang, umay kayo, tayo tayag pasyar. Talaga? Imay diti balayo ni Mamim? Anya nga iti ko nana, gayam. Imay nagkidaw iti pamakawan. Ken numabalin ka no kuma, agsubli ako ni Jebalay, ngamjak kaya. Taapay mat. Amumatan, adayo tinakiasawaan dagiti daddo makakabsat ni Benjamin. Ken nataangan matan ni nanang na, iso ajak kayat ida panawan. Ay, talaga naimbag ka a tao, Fred. Ay na, bindisyonan na ka ti Diyos. Ang dapat kadwa masimang paet, iho. Wan papa. Iso ni Cathy, tagbalin nga asawak. Iso tinamagbaliw iti biyag ko. Naimbag nga oras yo, sir. Kastamat kan ka, iha. Kaya tangyaman ako, si ka na mismo, na magbalbaliw iti anak ko. Kinapuno na manipon saan ang nakikalay sa iti anak ni amiga Miriam. Nagbalinmot ka na mamartak. Agam na, sumra kayo. Lakay, agaw-awis ni Sir Magno iti kalay sa ni Mang Edong. Ay kat mapantayo, bakit? Narigat mat, no paayon tayo ida. Alangarot, An-ano sam kumalata ti agadaluan? Basit na angan apanaganos, agturpos kan. Kat agyaman na kankahan. Tasikat ti inted ti Diyos para kanyak. Namin, no saan agapukan ka? Ang mga no aging gaita, aglaklako akpaylaan itinatnatang. Sikaat talaga. Saan ang maibibos ti panagyaman mo? Maala maturog takit din. Ang mga no ikitagtagainap mo, kat agyam-yaman ka lang ta. Ay na, nagbiit nga aglabas ti panawanhan. Nakaturpos kan. Kat ita, adan trabaho. Kat, kumusta mo ti trabaho? Kastoy, nakaragragsakak. Taado dagiti nasasaya at tao anang isursuro kanyak iti opisina. Kat, arugyan tamot ti agurnong.
Para iti masakbayan dagiti agbalintong anak ta. Wala kay. Rugyan tamad din apadakkelan to'y balay tayo. Itikas na, may mayat apagyanan. Ay katuna bakit? Ayun gayam. Di balayo ka ni mamim ngay. Kasanumatan. Pagbalinenan nga apartment, tapno paabangan. No kaya tumatan ni mami ti makipagnaid dito'y, nasaysayaan pa'y. Mabit lang lakay. Iyalaan ka iti meriendang. Awan sa baling aramidan dagiti naganak, no di ti magsuporta kan mangbagbaga kadagiti anak da. Saan kat apilitan ida a makiasawa, wano mga sawa iti saan damat nga ay ayatan. Papagayam, ditan tinagibusan ni may sapay apakasaritaan. Anay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biyag. Insurat para iti radyo ni Ivy Nicanor. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanday to nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dala. Kinapudno ken biag. Na inbag nga oras yo amin papagayam, intay ibasa ti umuna a Tesalonica, Kapitulo 5, versikulo 18. Agyaman kayo iti Diyos, dakos man wano nasaya at ti kasasaad. Dahito iti kaya ti Diyos a panagbiagyo, akas tattao ni Kristo Jesus. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan. Ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Perde amin ang makan dito balay. Dinto pa'y ngamin makagatang iti uray basit la kumaaref. Siyak samat ti paspasagidam. Kat asino kumapay? Sikat ti agtrab-trabaho. Makitam kumamot ano anya ti kang runaan akasapulan diti balay. Nagriga ti awan ref na. Saan ka kadin nga agungat? Di mo matgayam amo ti mangrik na. Idi pa'y ngay bagbagakkan ka akasapulan tayo ti ref. Lala, pasensya ka na. Tayo mayak dito yung accounting office. Okay lang, si kakit timat. Umay kula ko madamagan. No kaano ang may release ti bonus tayo. Madaman akwen-kwentaan mi. Apaman ang mapirmaan ni boss, maala tayon ton. Nasayaat no kasta. Adda ngamin kayat ko agatangan. Amin tayo nga empleyado, kat agor-oray iti bonus tayo. Huwag nga rod. Kasapulan tayo mat ngamin unay ti kwarta. Oh, Mare, si Kaman. Umayak man makiref, Mare. Ay, katwan umunag ka. Nagrigat at talaga ti awan ref na. Ay na, makagatang kayong tumot, Iparef ko kumaday ti ginatang ko akarne ti baboy kan manok. Ay, adapay nga't na lugar na. Kisaya kun aday naka-freezer. Taigay ti pangikabilan ta kadagitang. Ay na, nakababain unay yan, Mare. Ay, unay kamutin, Mare. Okay lang ka di. Ala, umay ka ijay kusina, ta iref ta dagitang awit mo. Sa dino tinapanamba kayete. Napaanak di tabalay ni Kumarek. Imparef ko dagi karne a ginatang ko. Kasta. Duan ti ref da. Sika, kaano ka ngay mat agumatang iti ref tayo? Ay na. Dandanin. Isuasan kan nga agreklamo. Kasapulan tayo nga rod ti ref. Amok. Ngam aguray ka Tasaan abasta mapidot ti ref. Kasapulan na mayurnungan. Ay, unay katoy bakat kun aya. Nagtal na ka man. Dinaksagid-sagidan. Napudot ti ulok ita. Ay, kanayon mat anapudot ti ulom. Di ka mat gayam mangrik na. Mapanak pa di tabalay ti Kumarek tapno makiref. Agasa mo nga iday tapa ng parparigat mo kanya. Ala, isaganam nga rodan ti pangrabyan tayo kadagiti ubing. Adda naluto asidaan nga inyawid ko. Tapno saan kan nga agluto. Manayunan tumanan ti rorod mo. James, adan di bonus tayo?
nagmayaten. Thank you, Nasapa a pinirmaan ni boss. Iso nga in-release min adagos. Kasta ati mayat. Ada siguro gatangam anya. Ada nga rod. Kaya't kumanmat a sorpresaan ni misis ko. Dayta ati nadungo nga asawa. Manmanong ita, anti mang sorpresa, iti misis na. Tapnos anak asong-sungitan na kanayon. Nalakalaang matiref kat ita, Mare. Ibagam kin nilakay mo, tagumatang itiref yung. Idi pa'y nga ibagbagak day tamare. Kaslaawan mo timang manggag na. Wan-awan. Ay na, agur-urnong siguro pa'y matan. Nabaybayagan nga ibagbagak. Saan pa'y nga taan nakaurnong aging gaita? Adan samat kurkuripot nilakay mo. Yakman amo, Mare. Amo na mo takasapulan mi unay tiref. Ni, Mare. Adamot nagsardeng alugan ijay sangwanan ti balayo. Wan nagpaiso. Apay nga to dayta. Inka kitain, Mare. Sige, Mare. Agawidak pa'y nga rod. Ay, agoy ka. Alaang pa'y diyan paref mo, Mare. Ay, wan gayam anya. Orayan nagtituyan, tayo nakalaan. Anya ti makunamba kayat. Nagatang kunda ito'y nabayagan akid-kid daw am aref. Nakalbay day ta aref. Anya mo't day ta klase ti ref. Saan ka naragsak? Saan ka di aref ti kayat mo? Saan akas nga style ti kayat ko? Jay ada kolor na. Anya mo't day ta. Anya ayat ti kayat mo nga style? Jay ada kolor na kan duwa ti ridaw na. Kayat ko, silver, saan apuraw. Kunak man nun naragsak ka, taadan ref tayo. Nagmadi mo tayo ginatang mo. Gimatang ka lang arudon. Jay pa'y kadaanan nga style. Ay, wow! Kabarbaro aref! Ay na, nagbongga, manang! Adan ref yun! Anya nga iti wow dita. Ay na, kat na nagmayat! Naglawa iti unag na. Ado ti paladpad na. Kan, ay na, ti kolor na. Pang sosyal at talaga. Yakla kayat day tare. Ala ni manang. Talaga adi mo amo ti agapresyaran niya. Ay, kat no nagngina day ti aref. Anya nangina. Kat no kadaanan nga style day ta. Ay na manang. Napintas day ti a brand. Kastoy jaref mi jabalay. Gimatang gayam ni manong mo, ngam di namot dinamdamag no anya ti kayat ko. Kaya't nakasiguro a sorpresaan na. Sa anak mo ta na sorpresa. Ay na, kastakan at talaga idi pa'y laeng, manang. Di mo amo nga apresyaran ti effort dakan ka. Imbes ko mga thank you ka kanila kay mo. Angam, nakamisuot ka kit din. Manong James, agawid akon. Nagbit ka man na pimbasyar. Di magasak na ang biit. Kat nakitak na dagayang baro a refyo. Wen, ginatang ko para kan manang mo. Tainal daw nga agrekreklamo. Ang amita taing gatangak. Ay, siyak pa'y tidakas. Kasta talaga ni manang ko, manong. Idi pa'y laakasta ti ugali na. Ay, jak man amo. Tasan ama kon kontento. Kat no nagmayat jay ginatang mo, aref. No siyak ti gumatang, kas di a klasikan brand ti gatangat. Saan ka nung amin anasurot jay kayat na akulor kan style? Ay, bye-bye amon ni manang ko, manong. Adakan kwa na ti problema. Gaputa di na amo ti makontento. Wow, Mare! Sinorpresa na kagayam nila kay mo babaan itiref. Agasam day tangay apanang dungo na kankan. Kasta unay mo't nga isam mo, Mare. Ay na, no siyak ti sorpresaan nila kay ko itiref. Arako, pag iti kasta unay kay kayat kun samot ti masorpresa. Ay, di tati nagdumaan ta. Ay na, saan ka naragsak iti day ta sorpresa kan kanila kay mo? Apay ko maamaragsakan na. Saan aday di aref ti arara paapag anya?
Di na pala isubli. Ay, si kakit di mat. Narigat kagayam nga ay-aywan. Ay na, nagmayat mo tanday ta blouse mo. Bagay mo unay. Nalakalaang day ti Manang. Ginatang ko ijay ukay-ukay. Ay, awan lat panawan ko amapan agukay-ukay. Kurang pa iti aldaw ko alpas at dagiti nagado at trabaho ti unag ti balay. Ay, kasta talaga ate plain housewife. Yak pa'y masangon ti ag-shopping para iti bagi. Ni Manong James, nakatugaw dita. Mangag na ka, Manang. Saan na ka amang mangag dayta? Busy, agbasbasa. Anya saan? Mangmangag ko amin na pagsarsaritaan nyo. Kung nakakonsentrate ka nga agbasbasa dita, Manong. Siguro, mas bagay ko dayta a blouse no siyak ti mangisuot. Ay, di mo dawatan day ti kanyak, Manang. Tapaboritok day ti a blouse. Uray no ginatang ko lang, ije ukay-ukay. Oh, apay nga, James. Saan kan samatan nga agurder iti si daam? Saanen, Lala? Adabalon ko. Amumuten, agtip-tipidak. Sa bagay, may maya tilotong bahay ako nada. Adda nga min iururnungak. Kunang matanagatang mo di appliances a regalom ka ni misis mo. Ah? Jay ref. Wen, nagatang kon. Adamanan kayat ko agatangen para kan bakat ko. Uy, talaga anadong mo ka iti asawam, ah? Manmano ti kasta. Isungarod nga agtip-tipidak. Tapno magatang ko, ti kayat na. Ala, mangantay yung arudan. Tani, pa nagtatrabahon tumanan inton madamdama. Ipadawat kong dagito'y na dumabado. Ay, umanay pa'y lang matdagiti kanyak, Manang. Iso ako kwakon, ah. Sige, alaamon. Manmanon ti umanay abadok. Talimok magak matngamin. Di ipadawat mon, kasyakon ti mangusar. Makat. Ni, adamat gaya man ni Manong James. Anya ti araramidan yung agkapsat. Impadawat pon ka ni ading ko dagito'y badbado asaan nga umanay kanya. Nasayat mat. Tanapon no day ta cabinet mo iti badbado at di mo matususaran. Ay mon gayam. Oh, para kan ka bakat. Wow, nag-sweet matan. Anya na ito'y? Lukatam ngamin Ay, ni Manong James talaga. Mahilig iti sorpresa. Blouse? Wow! Kasla Jake, blouse ko akayat mo, Manang. Ang brand nyo dayta. Ada pinagan na. Ay, nangina dayto'y Manong. Awan nangina, basta para kan ni manang mo. Ay, ada ko mamot mang regalo kanya kiti kasta. Naglamuyot mo't unay ti tela na. Kasta ti uso ita, Manang. Ay, bagay mo dayta, tanalukmag ka. Diyak kayat ti kolor na. Anya? Ay, apay adi mo kayat. Kat maibagay mo't kan ka, tanapo daw ka. Sagmamano daytoy, James. 1.5 lang mata. Oh, kita ang manday ta, Manang. 1.5. Idinto ta jay blouse ko nga ukay-ukay kat sanga gasot laeng. Intad mo la kumakanya kung diyak kwarta nga inggatang mo. Tainggatang ko lang iti sidaan tayo. Ala ni Manang. Imbes ko mga apresyaram day ta regalo ni Manong. Diyak la ko man gimat gatangan. Kat no nakangingina. Diyak mo't nga rod kaya ti tela na. Kasta mo't ti kulor na. Makapadismaya ka mat amay kan iti regalo. Wen nga rod apay akasta ka, Manang. Kunak man, no kunam nga inggatangan na kanila kayo mo itinangin na a blouse. Diyak pa'y mo't nakita nga inusar mo. Diyak kaya ti tela na. Iso ajak us-usaran. Kaya't mo asawan, nakadulin laang. Wana, aday jay anak kahanger. Ay, sayang mat. Mom, numano ti kanginaan a blouse nga inusar ko, 300 laang.
1.5 di ginatang nila kay ko para kanya. Ay, agasam ngay, nagnina, idulin mo laang. Ay na, makitam laeng, mamati ak no kayat mo. Ay na, nangaton sa unay nga minti standard mo, mare. Ngam amom, no siyak ti sagutan nila kay ko, uray pa'y mano ti gatad na, apresyarek lata, tasaan ajay gatad na tinapatid kanya. No dikit jay kayat na, no apay ay sagutan na ka. Ay, Jack la ko man inggat gatangan ni manang mo iti blouse na. Apay matmanong. Saan naman nga usaran? Nakadulin latan iti cabinet na. Ay, sayang mat. Sapay nagnina dayjay. Ay, idi ingatangak iti ref. Pagarup ko, anaragsak. Angam, ay inuntan nakpay. Una yan. Ay, di na nga taam mo. Asakbay amagatang ko dagita, kat ado dagiti sakripisyo nga inaramid ko. Nagtiptipidak, tapno makaurnungak igatang ko. Sapay la kumaa. Tamaamiris ni manang ko dagita, manong. Ay, ngumtay ko namon, sa bali ni manang mo. Ay, awanan tiganas ko amang tagpay kankwana. Nadismayaak itikas deng ugali na. Oh, naluton ti merienda pagsasangwan tayo. Ayan ni manong mo. Rimwar mat itay, manang. Kat saanan ang nagsubsubli. Napanan na ngayon. Agpaspasugnod sa amatan ni Manong James. Si kamot ngamin, manang. Nagadun, tiginatang naparakan ka. Angam, di mo man la ipakita ang naragsak ka. Imbaga na daytakan ka? Katuan. Tasi ka, di mo ammo timangrik na. Nasaktan tirik na ni Manong. Ay, masyanak pa ikit di kankwana. Kasta ka di? Wan, manang. Ay, di mo ngamin ammo ti agapresyar. Iso asikamot ita ti mangay ayo kankwana. Lakay, umay ka manganan Berberukan da ka. Napnapanam aya. Sanak amabisin. Kaya't mo ka di tayalaan ka iti kanam diti salas. Awan ganas ko amangan. Wan gayam lakay. Agyaman na kadagiti banbanag nga intad mo kanyak Amo kamin anasaktan tirik nam. Ar-aramidok ti amin parakan ka. Agsak-sakripisyo ak. Tapno magatang ko ti kayat mo. Anya tinaganap ko. Kusilap kan ungat. Day tatimbidot ko lakay. Kat dumaw-dawat akiti dispensar. Siyat mo't ita, tiyada sorpresa na kan ka. Anya dayta? Agbalbaliw akon. Sursuruwak na ikan patagdag iti amin na sakripisyong kanyak. Kan iti pamilyata. Kun kunamlaang dayta. Saan? Agpayso ti bagbagak. Inton bigat, mapantayo makimisa. Kaya't ko nga isuot di intad mo a blouse ko. Talaga? Katuan, nagasatak tayo ni kanak iti regalo uray awan okasyon. Saan nga amin amisis, adda mister na akasken ka, lakay. Tal na kumakan kapya ti adda kada tayo, tapno natalina ay latta ti biyag tayo. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biyag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo, iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dala, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Proverbio 25, versikulo 17.
Di ka sarungkar asarungkar iti kaarubam, ang mga numauma ket kagura na ka. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ang maitampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Oh, si kamat gayam mayang, anya ti maipay ko. Di nakadipastrakan. Kwa, kayat ko kumati maturog ta sa guyop ti panak. Alas 3 pila ang itimalam nga maturog ka. Adayo pa itirabi Anya ka diti ibagam? Ay na, umayak lang makisarsaritakan ka, Vering. Malapastrakan na ka. Alaman lang. Ala, umadag ka. Ay na, kakit agluto iti kape. Tagkapita, tadi kakit agsuya-suya, abakas na. Wan man langan. Mabit lang tayo nakagluto iti barako. Aday ta, mayang, agkapitan. Nagbanglo at talaga to'y kape. Anya ka di at talaga ti gagaram tayo may ka. Ay na, kasla di ka pala na irwam kanya. Umayak lang makisarasarita Umayak makikape. Mala, agkapitan nga rodan. Mangan ka di ta tinapay. Ay, una. Ay na, naimas na tinapay mo Ala, agkapitan mayang. Ay na, nagsaya at ka talaga ka, Aruba, Vering. Awan makunakan ka. Nananay, naggapo ka manan di tabalay da Vering anya. Apay kumano naggapuak di tabalay da Vering, tataanas. Awan, kanayon ka ngamin ang makita mapandita. Numapan ka, agsapa. Indo nagawid ka, maluman. Anya ko matibibiyang mo alakay. Ay na, saan anasaya at tikas ta agalad ti may sa babae, mayang. Agasam, tayong ka makikarubay ti agsapa, kat sa kalaagawid iti malam. Anya ti dakas dita, tata. Saan anasaya at dayta, akababalin ti may sa nga ina, iti pamilya, mayang. Rumbangkit ding agdalos kay di balayaw. Wano saan, ingka makitagad, para iti pamilyam. Adamot trabaho nila kay ko. Apay ko mga agtrabaho akngay. Mayang, saan anasayaat, nga ingka mangsi nga iti kaarubam. Naimbag ko ba, no di ka agbayag. Anya ka diti pakasaknaran nyo, tata. Adda ka di maksay kada kayo, nukastaman ka ramida. Ibagbagak laeng asaan anasaya at ti aramin mo. Imbis nga ingka mangsi nga iti kaarubam, manggad kakit day para iti pamilyam. Naimbag nga agsapam, Vireng. Umay kayo ikan iti abukado. Ipalaom yun to. Nagdadakkel nga abukado, tata. Pinuros ko na dita di kalman. Ay, agyaman na, tata. Ay, gayam. Nakitak ni Mayang ang naggapo dito'y balayo di kalman. Binagbagaak. Masurunak ka ni Mayang no daduma. Ay, inaldaw lakit din nga umay dito'y balay. Makasi nga. Ay, iso nga raw ti bagbagak dahi takan kwa na di kalman. Tadi na kanayunan ti makikaruba. Tasan ang nasaya at dahi nga arame ti may sa pamilya doon. Mabainak mo't amang papanaw kan kwa na, tata. Iso abaybay aklatan. Tano mabalin, kadyak kayat ti apa. Jak kayat nga ada masasauna itiliklik-kudak. Si kagayam mayang, anya ti masapol mo? Umayak lang makisarsarita. Tawan aramidat ije balay. Ay pasensya kan wan, tarumwarak namin ita, mapanak makitsenda. Ay sus, inton bigatin ang makitsenda ka. Ay na. Nagbumayak da ito'y tugaw dito'y salasyo. Kutsyon. Ay, noawan tinasken nga ibagam, ingka kuman mayang. Rumwarak ngamin, mapanak makitsenda, awan ti bagas mi ita. Inton bigatin nga ingka makitsenda. Ang sarsarita takit di.
Awan matinas ka na pagsaritaan ta. Amom ni Bereng. Kanayon anak kami suot. Ay, mabalin ka di mayang. Rumwartan, inak makitsenda. Intun madamdaman ang makitsinda ka. Ala, mangirwar ka kitdidita kape kan tinapay tapag meriendaan nakmata. Isungarod nga inak makitsenda, taawan amin ija kusina. Ultimo asukar kan kape kat awan. Awan pa'y ganas ko ngay may dito'y balayo. Taparuwaran nakmat adagos. Malaman lang, rumwara ko. Ay, agi nadakman dito'y sopa. Ay, nabanuga ka naglaba. Iso nga agi na naakbiit. Asino nga tadyag tuk-tuk-tuk. Ay, inak man la ilokatan tiri daw. Asino kayo, Milet? Umayak man makisari-sari. Tinalain ang makikaroba babae. Ha! Disturbo! Ay, agyamanak. Naisampay ko amin ang alinabaak. Ina ko nagluto. Pag isunto, inton sumangpat nila kay ko. Ay, sigurado ang mabisinday jay. Viring, umayak man. Adama ninday to eh. Viring, umayak man makisari-sarita. Among ka de. Ay nanagalas at talaga ti ugali ni Milet. Kunamlan asino ang napintas. Naing imas tupay mutla ang tisidsidaon mingam isuda. Ala, api akas tamot ang tibagbagam kan ko na. Kasano, karinig ka pa nakitiri daw itay. Ha? Ha? Kunamlan asino. Ay, umunag taman kit di tabalayo. Tadi tangag sarita ta. Anya? Tulungan ka, no anya pa iti sumarunong aramidang. Wala no may kan! Umunag kan ti tabalayo. Sige. Agkapi kalat ta diti salas won. Tainak iti kusina mayang. Agluto ak iti pangal daw. Tulungan kan Ay nasa anon. Sige. Agkapi kalat ta diti salas. Ay among ka di Bereng. Jak magustuhan ti ugali ni Milet. Sige mayang. Agkapi kalatan. Tainak iti kusina. Sige. Ay, na yan. Na yan dahi dya babae. Saan na ta nga agawit ta agluto iti kananda? Adto iti kari-kari, Milet. Padigwan ka, ado ti linuto. Ay na, agyaman na, an-an. Alang aruden. Inkayakar ti malukong mo, talak, matlang day ta malukong ko. Ala, bayam, tainak to isublain ton madamdama. Sige nga, Rod. Inakon, tadyak kaya ti agbayag dito eh. Mataktak ka lang, no, agis istorya talatan dito eh. Kanuray siya, adupay ti aramidek di tabalay. Wan an-an, kat agyaman nak ha? Sige, inakon. Sige. Kasjay, ati karoba. Di na kaya't asayangan ti oras na. Tapno laang makisarsarita, iti kaaroba na. Ay, an-an, adda kagayam diti paraangan niya. Ay, wan, agwalwalisa, talo ti bulong ti kayo anaragrag. Ada ka di bagam? Umayak la makisarsarita. Ay, saan ko ang masango ti makisarsarita, mayang? Nagado ti aramidek dito'y balay. Inakpay agaik di talikodan ti balay, tani. Nagkaruutan na. Inton bigat ka nga agait. Ay, saan Diyak kayat nga aramidan inton bigat ti mabalin ko nga aramidan ita. Naggagat ka launa yun, aya. Ay, wan Iso akas makita mo ti aglawlaw to'y balay me. Nadalos. Ken ore di tao nagtibalay me. Nadalos lata. Kasuksukat ko pa yan ti kortina. Aya. Apay no agawid ka mat, tayong kamat agdalos ija balay yo. Inka agwales ija paraangan yo, kasjay. Hay, masadutak pa yaw. Alangaron, tayong nakdi talikodan ti balay. Inak aggaik. Alain taaggaik ka. Kabayatan ti panagsarsarita ta. Ay na, mayang, sa anak ka makatrabaho, no, da kasarsaritak. Awan malpas ko, no, kasta. Sige, agawid kan. Milet, nakapulas ka man, papanam.
Anya ti ar-aramidam di ti paraangan mi. Sang-sangpet ko, ket apag iso arimwar ka di tabalayo. Umayak lang makisarsarita. Awan oras ko makisarsarita kan ka. Inak makitsenda. Madamdaman ton amapan ka, agsarsarita tapay. Awan oras ko kan ka. Kan mabalin ka di? Saan ka nga agsubli-subli pay dito ayan ko? Ngamin, saan ka mutla akayat akasarita? Anya, napay mo. Ngamin, manaktak kalaang mayang. Mangsinga kala iti kaarubam. Awan kat babain mo Naglastog kan? Ay, awan oras ko kan ka. O sige, inakon makitsenda iti naimas asidaan mi. Oo, kunamlan ka na yun anaimas ti sidaan nyo mo. Talaga mat. Amom ka din no apay akanayon anaimas ti sidaan mi. Ngamin, nagagat kami nga agasawa amangged. Tasya, uray adda akla dito'y balay, ngam agsweldo aklat ta, kaput aglaklako ak iti beauty products iti online. Idinto ta si ka, day tala makikaroba ti ammom. Di kan sapay agdigdigosan. Naglastog kan? Alakiting, agawid kan, taing ka agdigos. Apay mayang. Anya ti ar-aramidam dito'y paraagan me. Umayak laang mat makisarsarita, tataanas. Na, apay. Anya ko matipagsasaritaan ta. Umayak laag palamiis iti ulok Tanagsinungbat kami ngaming itay kinimilet. Apay. Kano ko namlan asino, tata? Ibaga nakit din asa anak nga digdigos. Ako namlan iso ti kapintasan. Apay aya. Ay, mabusurak ka talaga kinkwana. Apay. Kunamlan asino, lastog ababay. Apay. Awan la ka din ti sabali nga isong batnaw, no di apay. Apay. Hay, abatan na mabusurak no kastang. Agawid ak manlangan. Nay, apay. Hay, tasumungbat ka latta, tata. Apay. Hay, agawid ak manlangan. Na. Ay, masuron matlaeng. Ay, day talamapan makiis-istorya iti kaaruba, ti ammo na nga aramiden. Hello, ading. Kabarbarukan sa dito ayan miya. Kay takalaang makita. Wan manang, siyak ti nakagatang iti daytoy abalay. Wan ngagpaiso. Ta for sale day ta abalay. Si kagayam ti nakagatang. Wan, manang. Ay, kita agman ti unag day ta abalay. Mabalin ti sumrat. Wan umay ka. Umunag ta, manang. Manang mayang. Saan ka di nga agawid? Panagluluto nga minan. Apay, di ka mapanagluto iti kaninyo iti pamilyam? Taagbuy-buya kamot kan iti TV. Wan, ipalpas ko lang day ti buy-buya. Sana bale, taam mo dagiti anak ko ti agluto iti kaninda. Ano kasta? Iso daytoy tay mangmangag ko asarsaritaan da. Analaing ang makikaaruba. Padasak man ayadalan iti sasao ti Diyos. Barang makaamiris. Hello, Teryang. Umayak man manan makisarsarita kan ka. Wan naimbag ta nagsubli ka manan manang mayang. Nalpasa kun nagluto. Inlakam ka. Kan ada pa yun inlasin ko ayawid mo to asidaan dagiti anak mo. Kasta ka di? Ay na. Ay, nagsayaat ka na karuba, Teryang. O sige, manang. Umay ka, tamangan ta. Takalpasan na, adda ibagakkan ka. Nabsugak, Teryang. O ala, kabayatan ti panagpalpata, kaya't ka akasarita, manang. May papanitian niya. Amom, ado tinanggag ko asayang gusang maipapankan ka. Analaing ka kano ang makikaaruba. Sarungkar ka asarungkar iti kaarubam, nga uray adda aramidan da. Makasi nga ka kano iti trabaho da. Manang mayang, adda ka di Biblia ija balayo?
Ah? Kwa? Adda tay inted ididay di katubanga. Ngam nakadulin. Tasaan ko matabas-basaan. Basaem to ijay ti Proverbio, Kapitulo 25, versikulo 17. Ako nana, di ka sarungkar iti kaarubam. Amangan numauma kat kagura na ka. Ha? Manang mayang, saan adakas asarungkaram ti kaarubam? Basta saan ka kumamot nga agbayag launay a makisarsarita. Tama kasi nga kalaang kadakwada. Damag ko akagura da kadagiti kakaarubam, gapu iti kasta nga aramid mo. Ha? Kwa? Tidaduma, liklikan dakan. Apay, kayat mo ka di akasta dagiti kakaarubam kan ka, manang? Ha? Kwa? Tungpalem ti kuna ti Biblia. Adi kasarungkar asarungkar iti kaarubam. Taamangan numaumakit kagura na ka. Imbes asayangam ti oras mo ang makikaaruba, agdalus kakit di ijabalayo. Agmula ka itinatnateng apakairanudan nyo. Wano, aglaba ka. No kasta ti aramidam, sigurado adayawan da ka dagiti kaarubam. Kwa? Kat, welcome kalata adi ti balay mi, manang mayang. Uray inaldaw nga umay ka. Basta lakit din nalpas mo aminen at trabahom ijabalayo. Kayat mulat ta nga umayak dito'y balayo? Wana, takayat ka nga ibing layan iti sasao ti Diyos anaad-adal ko. Nay, itaka lang ang makita mayang. Nagapom ngay. Di ta balay ni kabsat tiriyang Inya dalan nakmanen iti sasao ti Diyos. Nay, kat nagsaya at ngay. Isungarod akanayon kamin amapan makimisa asa nga pamilya. Gapu iti inyad adal kanyak ni kabsat tiriyang tataanas. Ha? Ay, nagsaya at talaga no kasta. Nagbalbaliw ako, tataanas. Binalbaliwan nak ni Apo Diyos. Ha? Ay, nagsaya at talaga no kasta, mayang. Iso nga ita, imbes a makikaaruba agdalusak laangan ijibalay mi. Ken amom ka di tata, aggagayom kaming kadaanan, milet ken viring. Aya? Ay, ungayam. Adda maangay a Bible study ijibalay dateryang nukas na amalam ti Sabado. Maawis ka tata. Umay tumit ni Padre Santiago, ta iso ti inawis ni Tiryang amangyadal iti sasao ti Diyos kada tayo. Ay, una. Sige, umayak tumat, mayang. Ay na, maragsa ka nakparakan ka, tanagbalbaliw ka na. Naisagana tayon ti pagsasangwan tayo, kalpasan ti Bible study. Nagado ti sagana tayo. Sigurado ang mabsog amin a dumaraay. Wana, kat agyamanak, tadda kayo at timulong kanyak. Di kagdanag kabsat teryang. Tatunggal Bible study, si dadaan kami at tumulong. Makikontribute kami mat iti gastos. Wen, adamot ten trabaho kita. Di adda pangalaak iti pag-contribute ko. Ala, pagtitinulungan tayo nga rod dahi ti atrabaho. Dahito yan ti makuna a ministry tayo. Maaramat tayo para iti pakailawlawaan ti sasao ti Diyos. Di mo sayangan ti oras mo, iti panakikakaarubam laeng. Ado ti banag anaskan nga aramidam para iti pamilyam, kan para iti na espirituan abiyag mo. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dalal, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Sound effects Joffer Anas Basit.
Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyapan kami tin kay panangtarabay na inbag nga oras kada kayo amin. Dala, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, hinta ibasa ti Proverbio 14, versikulo 21. No kayat mo ang naragsak ka, kasyam dagiti na panglaw, basol ti mangumsi kadakwada. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Italamanan ang makapasyarta diti parke, mayan. Kalpasan ti pa nagpasyarta ditoy, mapanta ijay mall, tagumatang ta itibado ta. Kalpasan na, intamang restaurant. Kat no adan tupay oras, inta ang paparlor. Nagadon tinaybagan, Teresa. Mas daawakan ka, takas laad da parikot mo. Imbang kapay tada kwartan. Apay, awan ka di kwartam ita? Katapusanin Siya, nagsweldo akon. Ay, kagudwa na ang tintad ni Madam Asweldo. Itad na to kano ti kagudwa inton malagip na. Manen? Kasta man idi napalabas abulan na. Kanayo na kasta ti aramidan ti amo. Akasla na sakit tinakam na nga mangtad iti buong asweldo. Anya? Nung Teresa, nagalas ti ugali ti amo. Kanayon nakpay nga umisyon. Ay, imbag kanyak tanaanos ti amo. Man nakaawat. Kang runaan na, kanayon na anayon na ti sweldo. Nayunan na iti 500. Wano saan? 1,000. Nagasat ka nga ro, talasing pa ti amo. Ti amo, saan anasaya ti ugali na? Lumaminsan, kaya't kunti agik katakas katulong na. Ay, saan ka pa'y nga agikat? Di ka agdanag. Tulungan ka.